Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен Брокейши каналы. Достор, бүгүнкү видеодо мен силерге жаңы алган аккаунтумду обзор кылайын деп чечтим. Анықтан видеону аягына чейин көрүп, жана ушул видеого лайк басып койгула. Жана достор, ушул аккаунттун айдисин мен ушул жерге жазып коем. Запрочтагыла бардыгыңарды каалдайм достор. Видеого кеттик. Let's go. You must pay, for your sins and no maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. You must pay, for your sins and no maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. Thoughts keep running inside my head and I don't know why, but I want me dead. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain. I'm praying, my Lord. I'm praying cause my devil is behind my back.
talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know